ons het net 1 week oor vir die stemmery vir Tafelberg. Ek doen nou nog 'n ekstra ding hier op die berg om meer mense aan te moedig om te stem. Asseblief, ons het almal se stemme nodig. Dit is vir my belangrik dat beide ek en minister Ellen Wende ook simbolies ons ondersteuning hier verleen aan Kaapstad. Just give me details. Just like a backpack. Right. And please turn around. That's where Table Mount is going to be. In the air. Very cool. Minister, thank you very much for flying with us. How was your experience? Excellent. World class. You enjoyed that? I love it.